Bangin perkat bagi wei kinwan ra ya kejingkela. Ngaku aban keren nak basai. Kejingkela ko paipa katay hanga katay hangi iwei pat iwei. Kejingkela ko bagi ikwa kalong kejingkela nak bapa basakaba kamba susu kamdei nak basliu sakaba kam sliu. Ai kublai ya boro kita kot keberan ni kapor hani rensan badia pi kibai kibaton ki prado ki prasnam kibaton kajing saukia halor kani kapang kajing penbor joka sarkar halor ke vaksin ngem persya vaksin regi ko aban kren nak basai bangi persya bangin yai persya ya kacing penbor kau belakta ya kacawat cepatkan jom kita pun di long yin di long sem ngin sisien ngin yap sisien ngin kret banginum yap tanah kadau jom covid lani ke klam kau bangyong lani ke pandemik kau bangyong kinong sor kiong covid kan bagi nong kendong kiong COVID kedai keng pada bagi kiong COVID mentala billion dong nak kadiang mi negatif dong nak kamon nak teliu kumut nak kadiang mi negatif nak kamon mi positif atau mi COVID kedai COVID hadukan lo kini kimas kila banyada lada kiki mas kila banyada lada ka sanitizer kala banyada umtan play show umtan kamani show yo play ngidok kamban mani tar sarkar ka batao dau paipa yau paipa na ka batao paipa for the people of the people and by the people ni tahu ini sarkar kanyon kelapan iki paipa apa nanti prasirang kata kiong dari sains ni so tuo mangiken tang mga kwa berkena basai banyak pun lang baka pertai kanaman la kejing ma jom saula dia bari kuai kan ba bangi preserve dan maintain yang take protokol kabag government kalapatan and later mga kuwan kerana kabasay baga government they should stop immediately forcing people to take vaccination because we have already and I have already vaccinated by the blood of Christ nasoban ay buromi babes ibalik no haswa jongi sa tuwar jong play idai bakren ne kahok badai gajik sisa Dia boleh laipit ban sim no. Ini sekarang ni babas sendat enduai. Ini asal yang nak berta jongi. Aman ye mencisgi jing tentu. Election kimdon kita ki covid. Ban mentoi maki. Wada kinong tapur rum nong kaman om double dose and single dose. Kan by candidate je pat. Hab ai bet ya kita ki ar dose. Nei kam dei patok. Ngade tuo ya sarkar hane ya khamat. Ngawan sa kuway katahan nong kendong Tiyong yang ahoy piliwa mali Nila simraw kamas Ngim lumba kali Ya kajing em kajong pi Hangray hangni pat Ngila yung mani hapsong social distancing Kada ibo blame tentu Ya kari bakacay beriw toki Namar kiriw niyam Kinong yalam niyam Kim nuot suwa pajalap Ya ka bible layalap Ya ka vaccination Jangan berkadau bagi mat yang kecil, bagi kecil tentu hari kali kejongi. Jaga kenyalap ya ka Bible, kialah penban yang vaccination. Bagi kita orang hero, baklem vaksin nomla perkut ya COVID. Leperam lupa yo play nong bu play nong tha. Depai bang anang kuat bersim si bola pon, hendak tambang melong. Nagar par nong suyai, kau ini yang scam, ini yang teli. Bana kuat berkentur ni cakai government employee baru. So pawalong kau put.
He cannot school, cannot college, he big far, yang klik away. Lada kiong, when I went school, I went college, pernah bersih vaccine, and I injection, stop educating them. I got put not, no matter what Kongsan, Hakani Pam, Nitipru, what you got to Jing Lanjing start, can I go become Kongsan, Rekumika Port, they couldn't go be it. Nikam Kongsan, Yakasi got the Kia.